TV. Nikaitaka tomba kwithira twicha mwanake na Weru ariki Nteto cha Weru thaa ithatu nkwatoni kiricho na po icho na ndi twikirite urito Nteto chetu Weru ari Ondobogi siasa ateateka ngavana Njoki na mubunge patu kuoneka Weru ne ntere cha kiracha Akamite bazimio na Kenya Kwanza kutua ntuko ya Jumatatu kwa mberi ya Rwario ndi Rais Ruto augete utinke vya teateka kia Raila Odinga. Gisangaza kumira thokoni akiengwa teateka wati mbaruba MCA Mureithi Muteria na Moses Lichoro. Nirweto tareria siasa chamero mwaka yumo nyuma ya kidurano. Mwana madhidi ya Weru eni Maureen komena nigeto PHINEAS. IMAANA tuwe tikota na irabuanka mudeno kedero kiula wa Nteto kwina kalono. Nteto chero da Nteto ikamberia da ichichongwa. Awati mbaruba ngabana mudhomi Njoki. Wawete kinyanyuma ya ngabana Njoki adiria kaita kakia kaungabana bamo aite kinge kaunti neu. Merei idiriteki ya ntuko inka inyuma ya ngabana Njoki kutumeria tebera kilengone. Kesiasa kinyanyuma ya kagita kaweti ya ngabana kureke mwakene yongiriele mirongweli na mwanja. Bakia ariba ichuka ya ngombe. Na ngabana Njoki ya kurugura kia waki wabarabara na kinyama ishini ya wekeria. Na tungeria bankure kibedirete bakimana kibaraba kuwate ni bakwenda kugia kanya kanjoki kinyembere kia kwithira akinoka nekiregi karokene ndini kokonekete miario kumenere mubunge wa Gisiokio Patrick Munene Samuel Geshima na otwachio Ikiathoni ya kuruguria mutambo wa imbia wa kumenyera iria ora upejanitwe ithirikari ya county kiri gikundi kia arithi bang'ombe cheria gia Kiracha Dairy ara governor Muthomi Njoki atangachite ati thirikari ya kende neo ikathondeka barabara ya kuma Kiracha kuthikia Muriuki mwanka Kibigani onto bobo jite ta mweri umwe gaki nyuma ya mubunge wa gichigo ya Chukaigamba ng'ombe Patrick Munene kurutha kiatho ya kwambiria uthondeki bwa jo onto Brandi Njoki akuga itakabo amuremire barabara ni alombetwe ithondekwe na bara kinyiti thaino ni nkuona ndakachewa ina nenkere ni ndemu nondo neo nateka kwina thina nikibagu ndo binya kinyite nateka bena thina nondo nikumwira muntu no alombe kenda thondeka sawa sawa leo ni responsibility kwa tethe wa county kuacha barabara inu ni mirute to the standards iria igatuma muntu umagitogoto acha bantu betagwa Kiracha atina thina no gukiuraga na gutiko gitata mawaziri amwe na MCA baraba itigite kiatho giki ibameneretie aciaca ba murengo jo wa Patrick Munene bakiuga ati imabitia kiri mutongoria kujukia mirandi atakiumbana neo amwe na kuigwa barabara enu itari rungu ro bichi yake anto metwa ni mwirani anto matikamuri thomo jinga ugaja kwegwa muntu agaja kula njinjira na romaneria na mawamu te kwamberia kwaria twena na njira ne ciaruthirwa ngavana oja kumama ugekiragia njira cia magumo ne ciarekire tendeku rwaikwenda we kogu baba ka thondeka barabara muonete baba guko moro barabara ya kuvuna nonse gukitao
Nkuruki atongoria baba baugite ati Njuki no mwanka achuirwe giti kingi gia utongoria nyuma yake kurikia ipindi giake kia biere giteni kia ugavana. Omuntu na mapia dara kanidi tiga muthomi wa Njuki we gutego ndogote weta gwa kimpi uri obatie gutwira atiri ontu turathenire miaka 5 aneno inge 5 ni tubatie kwigwa tugeciragia te kwa batie kunogoka ucoke muci utigaje gucoka bagwachia njage no ankinya riu tukonagia atiri tuthiete bo kana atia tumeto nara wetu kitharaka tugaga u mukuru kana bagu atigawe moyo tafadhali berwe batie kuganga bana muthomi Njuki moyo tutikwenda baba fake baba wetu atharakanithirwo umeto Onesimus muthomi Njuki yani twake ngavana muthomi Njuki kuma 2013 mujumbe tumwake tamuchire ngavana tucoke tuye tumwaraganiria arano turathiete kuritaya tatwe baritu wo mutheru tagwira ko bindi ukimenya kwi bucetha to awakira kagaru kangi nuntu muthe akura mujie na bati wakira garu yingi akathia karara turathia kumenya kwi tayari twakire muthomi Njuki garu yingi kwi tayari twende tumwakira yingi Njuki na pete akiama baikundi kiwirane bwakubawatira kirigukiria Nkuruki urethi bwago na bwana Mwangi nimeona wena obisijire Ithatu ite na ite shikali guta mwaugo my personal donation ikithirwa mwisho wa wiki ino ngakuretera metha na ite ya obisijire ikiambere support ya kaire tukumunenkera nyamure mukuthondeka baba ya irio cia ng'ombe nera Mwangi alutha mathabu mukigura mashini na titumwakire nyomba mukabanga ni mwenda gwaka nyomba tumugurire mashini imi mugatwira indi mwe ya inu tukagitathia na tukamu support kinya ira mukethera mwina irio cia ng'ombe baba wega antu ara mangi magachagira bo nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge chukaigamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima akamite 15 bazimio na 5 bakenya kwanza ni betekanirie kwamberia nindiro ariate ate kontu kwa Jumatatu kiumia twetete kiri mwamberio yaro aria runendo rarubati kureta urumwate ate katirikaina na uteruragani na thirikari rarwithiriro gitana mbere nyumbeni Bomas of Kenya ni betekanirie kinyagu itati mwingine ndiko guna rwangiru nende kikurikia ugebo mwanike to Nteto Anthony Karenya no tutariria chio Thaa inya jarukire atongire bazimio na bala bakenya kwanza bakikinyaga nyumbani ya Bomas bebanga na ite kwambire loalia la kuleta ngwataniro musema ni ojo kiambagirwe muselele nyume mutongora baba inge bunge nikimani shungwa kukinya madha mala matali mabanganie mutongere jo baba inge kimani shungwa akikinyaga Bomas da mwanja na nusu na musema ni ojo kwambire thaa inyanya kilelo alia lo kwambire musemanio lolo thilo kithithika mbira musemanio ngo kwithiro kiambelia mutongire kilengwatanire azimio Kalonzo Musyoka kijuka kanya gaka kwelethia tibuta azimio bakithiro bakali muntu makoni na mwananchi na batete kilema muntu no meko makoni no gai bwa thirikari. As a coalition and the interest of the nation, we therefore commit that we shall, number one, negotiate in good faith and genuinely seek a just outcome for all Kenyans. Secondly, seek solutions that address the rights and interests of all Kenyans now and in the future. And thirdly, uphold and promote integrity, transparency, and accountability throughout the dialogue process. We shall not negotiate, and this is important for us, for any form of power sharing with the Kenya Kwanza Alliance or put any personal interest ahead of the interests of our people. Kiri bandi ya ngwatanire ya Kenya Kwanza gutukira governor county ya Embu Sisiri Mbarire bena wergiro munene rwalia lulu kale takioneki kiri mathina maria magwatite ndino kwa thaino. We come here in good faith. We come here putting the interests of the people of Kenya first. We come here determined
to look for long-lasting solutions for our great country, Kenya. Issues before us are issues that can be discussed and solutions found. I want to believe that each one of us is here for open and fair dialogue, and that we shall be led by our commitment to the common interest of the people of Kenya and not personal interests. Musemanio jo mde kwithjaga na mbere wega na kamiti no kwithirwa gitikanĩria kubangania tetheria bangi kilelo alia lulu ba technical balaba kwithirwa bagikarande muthenya wa etano na kubangania maundu mala kamiti ino ikithirwa kiariria musemanio wa mbere bagitikanagirio kwithirwa kithithika muthenya wa mwambĩrio kiuma tuthiete. We have agreed that we begin the dialogue process once we frame the agenda items, and I think we should be ready with that by Monday. As agreed, we will have the secretariat that will be supported by Parliament for secretarial services. We also have technical committees backing up each of our teams and rapporteurs on either side. We think that the technical teams should sit by Friday and generate the necessary documents so that on Monday we get moving. We'll not go out there over the weekend or whatever and begin to discuss matters that are strictly within the province of these negotiations. Na nyuma kwithirwa bagisemania kuthithia lwale muthenya omde kamiti ene antu ikomele ugetikania kwithirwa bakithithia lwale lwa mbele muthenya mwambĩrio kiume tuthiete ntukola bakuga bakethirwa bathondeka technical committee kana antu mwanya bala bakethirwa bakibatetheria kuthithia lwale lulu kuma muji munene Nairobi Antony Rangi wa Kathenya. Rais William Ruto na kinyetheti umuthia ndionga hikia mtuko ithano rutero kirimara ni arene ndi Ruto thirite akirita mukana akirutero gana thirikari ni rongotono ya Azimio na kubera kinya kure ndande utinke thikana nusu mwate atateka kina Raila Odinga nongelete ka bakairi batikithire ndi bakubitha maandamano era bakutha bakitha kina mbere ntobura gwite atetikiria bwithira bukione karingi ama Yesu alisema kazi itaanza Jerusalem. Rais Daitari William Samoei Ruto eruari nariketi ndiunga yekia ntuko ithano kirimara akiaria Ruto nominate Azimio akiwa mutongeria wone thirite yukuma thirikari cha umbere na njira kureta mpara ontobura gwete kinyantiri kama ngoi ontobo butithira bukioneka ringi analete fujo ati ndio wapate kitu. Walilete fujo kwa Moi wakapatiwa cooperation. Wakakuja wakasumbua mzee wetu Kibaki mpaka wakawapatia nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru mpaka wakaenda na handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana. Hii ya hasla hii. Hiyo wasahau na wasahau. Kwa hii serikali hakuna handshake. Hii serikali hakuna nusu mkate. Ni arawete mukenya na arikirie ngui yekia kuringa kura na ngui ni adirite kithira kaitenekane kauriti bongui. Kama kuna kazi imebaki ni kazi ya hawa vijana ndio tuwafanyie kazi. Si ndio? Si nyinyi kama wananchi mulimaliza kazi ya viongozi? Si tarehe 9 mulienda kupiga foleni? Mkachagua MCA, mkachagua wabunge, governor, rais, mkamaliza. Kuna yenye mulibakisha? Si mulimaliza siku moja hiyo kazi yote? Sasa kazi ya viongozi wananchi walimaliza. Hakuna tena mjadala itafanyika ati kiongozi fulani apate chochote. Ngelete na kuotirwa ariaro kugamanya ruketha rukioneka ende raro ryo na rukethira rwitia ira ni rukuguna Kenya bari bobongwa. Ile mazungumzo iko ni vile vijana hawa watawapangia ajira. Vile mkulima mazao yake itapata soko. Vile Kenya tutazalisha uchumi. Vile tutafukuza umaskini. Vile tutashughulika na matibabu ya wananchi, Kenya ibadilike. Oringi rais agwete otindo ekethire gitikiro kwa Kenya obora nyuma ekithirono ontobone borotero ithirite ninde rukibuthakia kuma karaya. Hawa watu tumewaambia mapema mchana, Kenya will never again entertain currency around violence. Violence can never be part of the currency of the political equation of the Republic of Kenya. Nawe munini wokiri katika shagwa uwete ni batintiki munoko ebela keruto ende barega ageta na mbere na kuwa bagethira bageta na mbere kuritaniria ngwe na Rais William Ruto. Tulijaribu kushawishiwa
na yule rais wetu aliondoka tukuache, tukamwambia hatukuachi kwa sababu hujakosea sisi, na wewe ni muungwana, umetutembelea, tumekuelewa na tunaishi vizuri. Na mimi rais amenipatia kazi ya kutosha. Unajua yeye alikuwa amekatazwa kufanya kazi. Sasa yeye amenipatia kazi, saa nyingine hata ninalemewa. Mtaendelea kuniombea? Ananiambia mara enda pambana na kahawa. Anatoa kwa kahawa enda kwa majani chai. Oh, nenda pambana na pombe. Oh, hii mzee akitendawili analeta shida, ona vile utafanya, awache sisi kusumbua. Sasa kazi mimi niko kazi ya kutosha. Wangi Kiunjuri Antonia kie awetio ichale kirake kwendeka ni kiangoe kiritawa endete kiechale kumania na siasa. Wewe umeahidi wa Kenya utafanya kazi. Wale wengine wameamua ni maandamano. Lakini sasa tunataka kujua ni kelele gani itashida ile ingine. Manake kuna kelele ya maandamano na kelele ya maendeleo. Wewe umeamua kelele itasikika kwenye mtu ya wheelbarrow akikologa akijenga nyumba ya housing. Umeamua tutasikia kelele ya mkulima na ng'ombe na doo maziwa ikianguka. Umeamua tutasikia kelele ya matinga ikilima barabara. Na hiyo ndio kelele wananchi wanataka kusikia. Mbunge wa Kiharu ni Nyoro na kadete rais nontoba kwena miamba guriamboleo akiwa ninjire moya kugunarimi amwana kongela machiara nyundeneyo. Na ndio maana umeteremusha bei ya fertilizer from 7,000. Sasa wakulima watakuwa wananunua 2,500 peke yake. Nweka nini kega au wako wakurabedrete bakyo ya Azimio Chicho atitikiria kuidira aichoka kiribo. Ninyi mnajua vizuri sikupatia boss kura, si ndio? Mimi nilikuwa nasukuma mzee kwa mlima, mayanga ile kuaguka tuliaguka hujaiona. Na huko siwezi rudi tena. Atugire mwanya barabedire tubagita akimuchimani URETERI tugeda kwana mbere ni rais Ruto Garune nini ya rais ya Sagana antukeoro ibonetie kwanira kone dirikari Kenya kwanza na kuwa nende karitira mukenya ngwenere kiburu amuna boiborite URETERI Azimio dirikari kanya kakuritira Kenya ngwene kinya kuyuria moirane ya wetina mbere. Muthenya Njwegoro mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua ni barari na mucemanio munene Nteresha Sagana kaunti ya Nyeri na atongeria bonde barongorwa Kirimara na miriga eje kene muno na urimi kiri Ruto tutumie fertilizer zaidi so that we can increase kilos per bush. Na mimi nataka mnisikize vizuri, we need to increase kilos per bush, na pale tunahitaji mbolea. Tukubaliane, tutashukisha bei ya mbolea, nyinyi muongeze matumizi ya mbolea, ndio kwa bush moja ya kahawa tufikishe kilo 5, kilo 6, kilo 7 in one bush. Imiario yonekene gikenero ni atongeria bengi baja Meru barabara de mucemanio ne jou narugire KPCA kanenkerwa mbeca irenda ndora yesagana ne Meru ari mbakawa bombe kugushughulikiwa kabisa na njira chionde. Number 2 au gafatarize kenama fatarize yenama na ndawa yenama ngarame ya kulima kawa ikunyia ibara kurukirie fathers intervention ya kulita taxes inyingi mono kire raw materials ire thithagirio bya ng'ombe nekende irio bya ng'ombe bikomba kuthirwa ta cheaper cost and therefore murimi ombe kugura irio ate utumira mbeca nyingi mono. Number 2 we are assured now no tunaraugire nya factory ya Kiganjo na Sotiki na Kitare ciambire kuithia pounda milk watu ikanande nyare yanga ingi uteri ya reto rekatha regeta into waste na prices tena ma no twedia reto reka converted into pounder uteri ya regeto anywhere. Governor wetu na thirikari ya county ni kuga very clearly ugate ukomba kumenyera dairy farming in Meru tukomba kundabo income yetu ya antu ba Meru nonto itutegete tuona watu ikanja yonthe ina ng'ombe area then na ng'ombe ikamenyero bwega then tukomba kumboost productivity tukomba kumboost sales na tumbe otethia ntura chietu na mbegu ya ng'ombe ni naugire ile sex semen ni naugire ikauma ngiri nyanya ichoke ngiri imwe na maraja 5. Jukumu ya thirikari aratomba gutethekera as farmers
ni gwikira kira twitaga subsidy kugeria kwineka tax ya into bira tutumagira kurima na ingwete kia president ya very categorical na specifically manto ja area cost ya production area is very high, lakini president na lilie manto ja kwineka tax ya into bibi donde kaga irio bia ng'ombe na those other inputs ira tutumagira for production. Jaja uju county ya Meru nukuona depot ire antu bejara fertilizer ne Meru town ire na through governor wetu na geretie na karete akiuragia thirikari nene tugerie kundi centralize further mantu ja NCPB kana nchukuire je thirikari na ara fertilizer chiekagwa na president wetu igoro na ratuirire orindi ibanenkerete ministry ya agriculture go ahead na baba nenkera all the support nekenda to identify nangi na area serious bond yomba kuambirwa na haratumba kunenkanira store fertilizer yiga ikuke mwananchi akakue. Thirikari ya Uhuru yari na till number ile cha kuliambia thirikari 1449. Thirikari ya Ruto araugire till number ikethwe rimwe ria tukona till number imwe ya kuria mbesha bakigishire ogoti wa ndiguru ya Kenya gukongera na more than 40 to 50%. Nonto ni wambeshira nyingi irorera na onjire gwetete mbeche ikonora. Waukiri urimi speaker yububundi no urite mutongeri wa mongo ukurukira rwangiro urimi kinya kuraithiria mira irele magomono mirigene gembe ntumidere auti intoge kinakyo bombe otetheka patu tukendia iria tukendia kawa tukendia majani tukendia dobira bingi nyoba ketho abena gintu gya kwendia nonto nabo they provide a market kana iba provide a thoko into bia tukurima side yeje nikenda bombo tugurira yaba kaba batena gintu gyo tugurira nyatu into bia tu bitumba kona ungikire msewe goji west mutembe mbioki na ugite goro daktari Ruto na arugire kirigitarira karete thirikari-ini ni bandikite arimo ba primary na secondary arimo 50 indi arimo ba isindi gutuba barandikwa akiuria mukarigite wakanjo ya mangabana kwithira agitetera untu bubu kenda kinya kigena ikongerwa kiri thirikari cia matura bombe gwitithia mirandi yao na mbere bate kuinyirika. So we'd expect more resources. Na nikio konvokanio ba Thaa Devolution Conference in Eldoret, the chair Council of Governors should come up very strongly kuga we need more resources at the county level. Currently in Meru we have a deficit of 800 ECD teachers. Ikenda tuina rishia mwana na Muritani. So you find that the last time alimo ba ECD ba handiki was back in the year 2016. Na ba handiki nginya gotena nginya budget. We had to look for a budget to pay them because of political pressure. Canadian Diromba, the Council of Governors, and especially the chair, a request for special funds from the national government to the ECD nekenda tomba kuandika alimu na to beria pressure from the governors because governors are getting a lot of pressure to have these teachers employed, but where is the money? Na muthiene na kajo kamwe tantigiri kiria tongeria babonde arori gathi gachagua bakiuga bakagwa tambaru mutongeri wa mugongo daktari Ruto. The mountain will continue being behind fully our president. And in this region, once we have accepted you, unless you betray us, because we hate betrayal. Your betrayal we hate. And that is why when Uhuru Kenyatta betrayed you, tuliwachana naye tukakuja kwako. So, Sisi, Your Excellency, let nobody dream and imagine that there can never be a problem. According to my observation, Inkwana president has a very good agenda for this country because he is speaking of development. Now, the only way we can develop it is through taxes. Be very sure the president the Biakwaleria to one time to move after miaka Ithatu. Na ndi very sure utemuntu tigwa nganeri na ndiruye ketho etete bwega na mheshimiwa Raila Odinga no amenye to enko chindirwe
antu ibachindire baba ingi kinyauni nkwariye jo ndari kurene na ntashindire na nteja kubanga maandamano kanda gwatanire na bangi para bashindire kura nikenda tumba ukuria Meru na ukuria Kenya yetu tugentu kimwe. Kiripotera Nteto cia Weru rekwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Right on, ni kuma Nteto nende ya Mũtungi Kare tukiona kanya kakunoka ndukethiro geta kurencho krete Nteto ingi. StarTimes is brightening up your world with amazing kids content. Lots of unforgettable moments to enjoy. Wow, amazing! Celebrate with us to stand a chance to win amazing weekly prizes in our lucky draw. Buy any StarTimes decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Recharge your monthly subscription and stand a chance to win. Hooray! All right! Enjoy a variety of your favorite cartoons from our amazing kids channels. From our family to yours. Asante for welcoming us into your homes. StarTimes. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Nchake Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Tuchokera ni mwaka munene nyuma ya kithurano kubutho nthigurune ya kariba county ya Meru bethira bakithura atungeria bara bakethira baibaretere witi na mbere kwa miaka 5 nende yumoyothiri nene tiere kile mantu yegi siasa cha county ya Meru yathirite nende akembereria gukarata ka campaign chokerete nyuma ya kinyameri Ithatu itathira ukarikano wa MCS bambunge ya Meru ibethirite pakiringa kura na nambe nene kweberia ngabana Kawira mwangaza ya ngabana akuma na nkuchanio ina nende bethirite pakioneka na chio nawe bakiuga nende aitango yari wenka atiubarikana. Kurukia minister bambere bakia bethira kinyawa bakire awani MCAs na njira ya gumuchoni ya kanere njira yochoni ya ngabana kathanju amana bona ndi nikonekane ndaka senate ende bethira bakia ileke manto ya notira iba umuteria na umuchokia tangabana mbere ya kinyamwanki yoyodera ukidira senator Kabiru Murungi ambiriaga kobia oversight na mubunge mpuru abori edira kia na kibiri siazira mwankira nende koneka itekudira mwanikezo Nteto Muthuri Murioki na utumurekera cio njira ndeni urine Nteto kungwira mwaka nyuma ya kithurano. Tariki 9 mweri jwa 8 mwaka muthiru Faith Kawira Mwangaza akiringa kura yo kituonekela ibrada ya mutino jwa Kangangi ategire jumwambiro jwa utongerie bwawe kiri siasa ndende kaunti ya Meru tangavana na twinde Meru ni jiturike ni atweterete mwathani ojura mantu jau nonto twinde turiuga gavana ni mama untibubu kiratongire baba ingi batetekitie nonto atina na nchambe jire ciari na urito ario ngavana oro ario kagita kau kirito Murungi ekinya seneto Meru kagita kau no emithikari nturi ona kinya kunitho muma kwawe kwageriri muno atongire bonthe bara bathuri bagikinya kienine ka kinoru. So help me God. Ajana ni Kawira kia ngavana wa Meru na gutonyithwo bicine. Honorable Bishop Kawira, the governor of Meru County. Can you please give a round of applause and welcome her?
ajana ino siasa ciambirie bambere cieke first gentleman muraga baitu kwero atibu iri gwetani na ngavana meciamanione bajaire ni nkuchenecia MCA na ngavana gitumi kinya kanjo ya minister barathurite beba mbere betha bagitejanirwe Buruni MCA baba barabara ethuka ringireni ngavana thimu ni waraugire uriku ou getheri class bo kwenda na ringiro thimu gitakiora bo muringire thimu na ito kwenda kwira wananchi betu kwatuika giuntu bukwenda uthithirwa mukaringire MCA thimu muringire ni administrator kana muringire ngavana wengwa nuntu arugia no keja kurita ngugiu na umaci eta budget benda guta bate nani uturenga akira ngatu kumara nkauga mbikirie budget ukari na roje ukari na barabara teo eje bakurega iba nenkera yao banenkera yao bakiuga imandas tukaruga ibakorokie to jaruga ajana ndo ekemata kwa thingatiro kwingota kwa ngavana wa Meru ajana ndia keno kwene bunge ya senate gutikira tasi gigweto impeachment kana ngina o impeachment kana ojo kia makia biwale etu ngogene gitumi kinya munini omutongire mugongo ligathika chagua atonyere ndwa iti ile shida kidogo iko Meru. Meru ni county yetu ya maana sana, na hao wa Meru wanatupenda na tunawapenda, na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida tukose kukupata maendeleo. Kwa hivyo hivi karibuni rais amekubali, tutaita gavana, senator, MCAs, MP tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Aja kawira arunga mati ukira ma MCA na njogu itu atora ukaria tuthuruna na ari imbi nene imbi ukira injogu gai ma MCA batije to twera kathuruna na gutuma ikwacie na hao ndeke asura twakuruka na njogu twetuma ikwacie na nde MCA akumagia gai njogu ekumagia ati muthiene MCA baina rwimbo rwawe bakimukurukiria minister na abisa bange ba county solidarity forever na kawira rodio miro kabati kaende rwari rwandwa ende nande rwa ngugi ngabana we nintino ugwa ndiraugire kaende kabati na ndingetekeria kwa ngavana inda ije tendeko kwa nande shoka absoba irande nacio nindito shoka absoba irande nacio nyaba baringaneri bateona ya jiakwa gavana Kawira nonekene gutonya maturire muno akenda kuona uritingugi untu butonekana kairi aja kinyana ESPD yawe ngugi edekire mwaka jojo mwejo kirika gavana wa Meru Kaira Mwangaza mbate kona na mendo kwa mendo na sirita Kathuri Murungi aja na ndipo ndebakaza mwito jaroji najifanya anakuja kutuliza akona kibuyu anasema amebeba kibuyu ya maji ili kuzima moto na si kibuyu ya maji amebeba kibuyu ya mafuta ya taa kuhakisha zaidi mbuge ishie kwirwa Kathuri nwe ugutuma antu bara bethera batikwereanwa ambuge ni ria achungo bagwane yes it is far from the truth akinyando waiji itonyere tone mubunge otikane simporo aburi no sirita Kathuri Murungi ena gakobio oversight nango yetu era number 1 ne ku oversight mbese kuma Nairobi ikejaye uga mashinani dikana kinyau kanyuma rogono rwa kugania county rwejiririo 048 Nyambene county weka makofi Nyambene county ende jombe kama wewe kiongozi wa Igembe na imenti ya Muelewani ama ya Tigania, hapana sema ati Meru ikatwe mara mbili kwa sababu ya binafsi yako, mambo yako binafsi. Si wewe wakati utafika utafukuzwa na raia ama utaritaya. Lakini hatuwezi ati mtu mmoja ya Tigania akikosana na imenti anasema tukae Meru mara mbili. Hiyo ni ujinga. Na ni mambo ambayo hayawezekani. Kajokithira gavana Kawira ari ngogine giuta tena wendi baba baingi ende rorie bwawe ni ati ari aja mwaka jojo vigongweri akare ari gavana vigongweri enge akare ari gavana vigongweri enge ari gavana na vigongweri enge ari gavana jojo na ni mwaka jomwe kuma kura ikuringwa rojo dependia ijire nayo kugurwa nayo ekethro ekiandikwa atia tiero toyana arua tulea rojo tulea oke monka twokoreka na Kameru Muthuri Muriuki Weru TV gisagaza ikiumirite thokoni akingwate atika wati mbarube mzie murithi mutiria na bamukarigiti wankia maya mira Kenya mbene mira growers
and Traders Union Moses Lechoro bone gitara Lechoro akugeragia kunankana certificate kiri mutongere omwatho kure kinyane momemba wankiame wende awati mbaruba MCA muteria betina ndi baitanganaira nontubone ontubra kukwethirite ndi bukujira wani mwanike Nteto Nicholas Chabare na nautwachio Nimiangaratano na mitindikano ira ikujirwe ntugo ya mundi thokoni ya Kiengo gatiga ikundi ibiri kimwe gitongoretwe ni Peter Murethi Charles urokwerekana no tongoretie mboto ya thingatiba MCA wa Igembe East Ward na araba kuregana na gikundi kingi gitongoretwe ni mukaririgite wa ngwataniro ya Mirato Moses Lechoro Lechoro aletete certificate ikiri mukaririgite egwa ngwataniro ya arimi na biashara abamera abakiengo toe Musa Ntoitheria ni muntu wetu Musa Ntoitheria inkuromba kire antora benga maendeleo baba kwa Kiengo kitega nekira certificate ibareke kwenga maendeleo turendo tongerwa kuleta maendeleo Kiengo ende to tongerwa kwenga maendeleo Kiengo ngoko iko kwenda nya kuleta andwa timu ya ofisi ya MCA Murethi ne kwirese tonengero certificate lakini te Murethi wena thina ni antu batale bana thina baraba uciethia bo ba thirikarine ndogiza certificate ya nyuma ya nditigano eno atongeria baba ngwataniro ya Mira ibaririe andiki ibandeto bakiuga kia kwendekana thokoni eno ya Kiengo ni ngwataniro ne kenda Mira ithinambe na kuguna antu bantu akonekana siasa ikithinambe na gutumika nonto igitaretira siasa bito koromba thokoni ya Kiengo ni ngwataniro na mheshimiwa wetu muri akikise Kiengo gikwatanira bawatanire ta samani wetu union bwana Tolesoro Kiengo kiari mwambo yo da itera siasa na kinyato daringa siasa loi kwa utoru watere etundare yetere thirikari rumete ke mheshimiwa wetu wasiri wetu twendete lentore re ayarero mo Kiengo kereko etunda rure ke yakwa ya mbesirira tengere thirikari yo rutore botenda certificate kwa byo bokiona kwa umusa nayo moe intobia bya thirikari ari oboro kana taloya tobeto kamuntu agathura no tebia nabyo tuko launch society ya Kiengo etara ni antu ba Kiengo bo kwa wantu ba Mira ruare ba utara mutongoria wo thoko Mira na kwa mantu ba Mira ndene Kiengo tubo loya tobeto kwa watu kuatere Kiengo itorie noro motiwo towere sauti yanto no ma sauti ya moru kwa wantu bakwaria bakuwa chama ni othoko no tiwo loi Kiengo kikatira ukitekete society kwena society ibuthe tu ba Igembe North Kithumba ba Igembe Central buthe this kwa Kiengo kikatire nio Igembe South bena chokoro Kithumba tigane bana chitigane East na West kwa Kiengo kikatikyo na utege bote kethirikare bote gira mtu wa Kiengo atena kathatika we karai gira thirikare wetatia kwa bila kira bantu ba Kiengo iba ya Musa na komite ba thithetie bande kwa members support thirikare Kiengo lokere kebao kebabwe Lechoro na chokeretie mu biashara Jacob Mantere akimwira yendekithia ari akira kuga ati bakagwatanira na baire minister wa mantu megie urimi twemithika alentore kotini ni yendekithia ari utheri kwa muntu ari tibe tukwenge tomantile awa baikia methika alentore kotini awa bamekia kotini abanengere mbeza kenda baikia kere sako ya mwenge kakwenda kwera muntu tomantile batena uwezo na batena mandreti ya wiki metheka kotini abanengambia se wiki abanengambia Mira no ndo number 1 sako ne biashara ne okoba na koseba tora mwanto beto nanga bakiwa metheka lentore kwera ndo retira ko bako sako mwenge ba mwika kotini tutapinga tora mwanto beto ko manto ya Mira batikwarwa ni union ye wete mero yonde unkanto merere kuma Kiengo Igembe Central Petan Class Chabare Urari mubunge watigania gichungia kabebian edirete nende akirumaira kwegitara mbere nyuma yochindo kithiro kabebia uranende niwe mukarigite ombuni gutega uthene into byo mungwana kana anti-counterfeit authority awete ure wachindire giteke niwe mpuru wa burika kwebangwe yekio bunge nekio atumia kwithira ikara kiruma mutongerio kire county ya Meru na ureti mpuru edira kinyira kiango yeke na atige gutonyera atungira bangi mukirimitheka no tutariria akiaria kiuthurano kia muingire mbere burunyu me kithurano kia mwaka muthiru
Josephat Ichungi Kabeabe orarari mubunge otigania isti noloterete mubunge o Thaa Impuru aburi kiara ikirakua na ithirite muthanga mwaka yoyunthe kinya kethira atithirite muchokeria kinya githeinda cindirwe tigandi kiwa na tigandi kionje kanda inyanilwe Impuru baina munya ba each campaign rasimio tiganta arutite ngui ndarutite ngui 100%. Kuringana na Kabeabea kwina mwanya atika mwaka yo mbere yotongeria bwawe na mwaka yo mbere yotongeria Mpuru mbere ntuko 90 itathira indari ndi waka kambe ntangilia indari ndi waka mula na antu baurawa endi Thaa muthoni okwa we kuthumeshimiwa mwaka yukuthira na antu iba utala malabu bia jesi ndf 137 million utengo irutite kaikire mubuko araita chio akachiria na bairana kwenda oba ambasari bejera cheyaniro ambasari milioni 6 aki yuinge chonde ichegiro mubuko ireya no contract cheruo ndari ndi kwambiria KMTC no bonda ambiria na ndamitia a point of no return aikwe antu endelea nio ambiria gua ifeki angacheitia angache nama ende ndikwa na kuwa ati aranda ikirite foundation na kwenda umeruteruto wa mika iza sawa na ikena kwenda lakini umabwa mantu yundambiririe KMTC ikana gakwa karagaita wa brain child riu Kabeabea na rombete Mpuru kureka kurwa na atongerie bangi Mpuru aita mbunge atari ati meagua Mr Speaker sa ibo kona ntukwira thome andikiririe ndo area kuthoma kerema so no ndo ati meagwa ari arume bakiara kia mbunge ila sima no ndo ati kumba bu au menau akari ya mpundu ekoranga bana ambise akari akakwegwa akubwithia na utebwa gweta atia akubwithia antu baba ina right ye kuria ngabana kiuria na antu batiania na antu ba mero no ntibo ba mwerembi kura kabo kwenda gwa Mpuru ina right ye kuria ngabana kiuria nwenka ake mweshimu athuri ndene mero nete onto wake thera ngabana ndigwa na amena ndena MCA bonde na machibo yonde na mind teacher bonde me muntu atingwataniro achoga amena na ngabana na bau bangi mutongoria ndete ndo aki ainguye we ikebiri ibana bare ya kebiri loyi ibana bare rere kebiri ruari mwire ni na arutire antungwe na are mo barutira oni Kabeabea anteche thani bo bambinyanilie ndina baina Mpuru onde sawa de nainya ndakura ethunguthara yakwa ndi sawa mimi ambona akarema kurutira antungu na kuritira karibatiania ngwira bamwere nyewe akuweche county oro yunda njana mpangira maandamano akiwa nti umenja ende ikuthurwa ri kera chokere ya county lakini itara yakwa itare ya county nara kwonde nara barabara kwa ngera uchonde cha mwechimwa bukia kuya ukachwa kinya ndari ndi umibangira na ndatie wekiro mpango ne wekiro lami mwanka isiulu araugire na kwa oversight ngavana na nara ukwenda kwa oversight ote na angeitiania niyo yori kabisa ndenda kuwa nawe antu batiania buture bo oversight bo form committee antu bebute everyone ikenda buria we mura kichuria ndenda kwira antu batiania bukara mauchiomia na maandamano abayo tibe bukona miario yawe ni wati mbaru mweyanikirira munene o Governor Lawrence Mutwiri amwe na atongerie bantu kimbithi agiakwelera mantu akera thirikari ya county ketha kurema kuruta ngui yawe batu twire ndo murikania ngui iko eu na no ntumwaka yukuthira yumwe inkwenda kuwa turi antu batiania uti maendeleo turona na ige kibiri nthi aya ritira antu batiania ngui waita nantangilia antu bagura wa euro mburi chiretire waita mula antu bagura wa basara theorita kurombo gairo ringi wawe noro ringire na riu ntumwe Kabeabea gi Mpuru ndamwetani utibo ndaria bwawe lakini ende wake aria akauga Kabeabea agiaria akauga Kabeabea yani nandute kanywa kawe narute ngabana kanywa kawe natia na kebiri inde atie wita mawa atie wita nara tharakanithi atie wita mutindwa akarenthi arutire antu batiania ngwe no ntibo ba muthurire natie wita Meru yonde no ntu Meru ni angabana kabana nwa thuri ni kura chionde cha Meru nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika
Rawari VC Uachuka University no Professor Erastus Njoka Noritiachiari kumenyera anaboka iteneka bambireti rodha robyumya kwebidatu na ugetiachiari bainangwe gutikira anabate utonya kiremito gwemedo kutonyu bancho bine kinyotumira banda wa chambo gitamboro inkorokino oreti achiari rabainana baina mawadi otira kinyabo ibakwedira bakiwa taira kidomo. Indani ya chukuru ya primary ya Eko kia dhoni ya kuinga chukuru ara ora ari munini wa chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka auritie asiari baigwe barena ora idheri bonene bwa anabago kagita ka baingete chukuru. Njoka ariuga ikagita taka ara anabainge bathomithagwa mitugo imethuku boryo utumiri bwanda wa chiantogona onto brabomba kurigirwa wegwa muchiari akaigwa ari akubena mwana mbere ciana iria ibae mumacuthrege ya kuria makethirwa mabuti kama kaumagala mathie guntu na guntu makirombaga ciana ni ikanwe gutamatha na maundu mathimu ni merwe mathomage mabuku bantu bako thie thimuni iria ikuonania na waga Anthony ni ciirwe itigana na kuria into iria nthuku kana kuthie na company iria mbaya mamenyerere ukanitha na mamenyerere maundu ma drugs matikatumire drugs makanwe kabisa nundu drugs inu icioketie nthi mingi muno thuba Nkurukina uretie aritwa kinyabo bamenyere batigaetigerie kurutana mitugo ta ino muende musaidie wazazi wenu kazi ndogo ndogo ile mtapatiwa alafu muendelee kusoma kidogo kidogo wakati mmoja unasoma wakati mwingine unasaidia mzazi muepuke kukunywa vitu vile vitakayomuharibu kuna vitu kama mandawa ya kulevya ambayo yanaharibu mtu kabisa. Ikagita waku aranjoka anenkerete kari kamwega chukuru eno karakari na magwathe nguo chimbia cha chukuru akiuragia achiari bamenyere twana twa muthemba ujunganano na turatungi na bangire guka chukuru eno nuntu ninaigwire kiao naigwa kurikana kali baba gati kwibota kala kendaga gintu ta chuma cia gwikirirwa na nguo muciari wako ni athinikite muno akikagurira into inu cionthe wagitethagiriria ni antu bara mangi riu nona wana niu ni na obligation kana ni na duty ya ugatethia ciara na itiga kuvingura kure miciri ciari ni marute ciana ino nigetha ivote gwikate ivote gutetheka rero wavingira mwana kure muciri maybe no kwigwa nthoni ya kwinda mwana cukuru nundu mwana ni disability ni kora disadvantage mwana uria muchiari wa kana gakanwe akiuragia atongoria barabangi kinyabo babatethagie kire umenyeri bwa ana tababa yuno anganga sokia ngatho muno nuntu Professor Njoka tusiragie mutongoria ta Professor Njoka uri okubota kuseria ciana ta ino agacie support na gintu kiwa ko ma support na kio ni kiega na tumuboera Ngai next round tutikamute. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Akari ba mutumura abogeta centro ibona nite kurea konera ko nyuma ya kunenkanira munda yutike yumuingene ndibedira bayaka kiwanda kya kawa endiri unendi atungiria barabaronga mirete kiwanda kikaba kweria kwebelana nontubona kinyakubweria michama yoko ibakromba atungiria barabadurire gwichwana kubatevya na bakiro nende yentugira kedira kikiguna akari bonde banteri kuba tonengero byani byato ni akariba ntura ya mwitumura wa ndini ya Bothugusi Centro bagishumiria na mateta bakiuga tongeria ba society ya factory nture neao ni babengire kenine kiu ura kinya batumba kuthithia kamucemano ga ntura ku kira bakugane kimako kiribono ntu kithaka kiu ni kia mwingi rungu rwa thirikari ya kaunti ya Meru batu twengerwa management ya factory Tomarua wamena na arua twetetera kie tutushoke kutona ya gukara ega nto sefu tukabanga manto jeto jara twina jo na ibanzira twina cio twakinyia mwe yani kyo twagitumagera
na ndira society ya irigaga bairiganiria mona keni gietu na bakwiriga mwa keni gietu kuri thesi ya bakangeti batu tutaboririe mono riu no tukinya twamenyaga no twatumaira factory ria no enderea bakirengeti thesi ya ibaronere bo kaba twenge keni ne keu na keni ne gietu tutiona kuthithiria nya event ire kuja baba na tumunda tunini bationa kuthithiria event mecemani njirene tucemananya na ndini baugite kumane no ciendi bwatongiria ba society no kabadega kugamunda jo joda bakuga jo batekitha jo kikirasi kya ECD kambe ya munini wa Chibo na ntwagwika yena gwikageria leo bakiuga mirande uyonthe no keingiri ai twenda gwakira chabuchibu wa nyomba ya ojo engwa twale twa chibitari aja ojo twa space ya sibitari na tukumione leo twaregerwa na batu tukwenda gwakirwa icindi center ndene keni giki nonto skuru ya public irere akue ikathejo kilomita 2 inge mwitumara for example jara yakwa ura wena mwana no rujo rungiro ra urukauna nyamuciari wikitie mwana skuru iriske mono no bwitaniria rujo ru batu tukwenda twethwa twina Meru collection center ndene kioni giki ria rire tutureta twejera gwitikirwo twa karubanda runini na inyaru gukejo twika irio bi kuretwa Thaa iria utekwiriri icoka ajukirio biu ukeja kwithira au gukuingwa utetikirwo tonye nyambi abiurairo au ome itukwenda kinya twethirwa twetirimana public barazas no ntontora yeje tutirimana garutererwa barabara ajo bukona turungi kuma rĩrĩa gwatuĩkire factory ĩgakorũkwa na ndiromba rĩao kĩrĩ thirikari ya kaunti ya Meru nĩ gũtonyera gatigati gũtigira nĩ bakũbatwaria kuonokia kĩthaka kĩu factory ĩje nĩ yetu na tũrenda aki yetu tuene factory o ĩje nikenda tukathire event cietu cionthe bado tuga batwe society nenenganire kĩthaka gĩetu kĩrĩa gĩa public na ndi kumira au society ira ni person kale atipesio person kwanja kauge tucokerwe twitaira ngugi cietu tutena wasiwasi na tutekwagania nuntu no twari mbakawa bena kieni gikinene mono ibarimira kawa ndere batu na twitaira ngugi cietu ira citwegie ndenge na muthiene ni bameneretie atongiria ba society ubakiuga ni mabatara jao bekite mbere na tijamukari wakawithire kwa utetomba gutara antu bari bathatu bejo kinyanga into bietu batu twaga gukara au barimire thara na ubejaira thara na ubagaikiria ng'ombe ciao no tekio tuonaga buru ketha stima hiyo tukuona akwe factory ya gichothe cia mukune icie stima ende ya tukuona nyambi tukuona twitaga kuma mwitumura wa ndini ya Bothugusi Centro gicigo mbunge kia Centro imenti ngiripotera ndeto cia Weru riakwa riitwa ni Mutungi Kare Friendek Mubichi kirema urana mukarigete wa Trade and Cooperatives mbunge na akaunti ya Meru na kinya ni mzee wa ntima ya zinedrete ya kura kiaremi yo kuma ikundi na maturene enjira mwe na empodo ya kukunekana kigina kithirikari kurugina ugwite ya mubunge kana ya mbunge Meru bai na mibango kathomba ya ukeri ya urimi mwanya Meru mno na endekiri urimi makanamia farapurumiri ni thina kwa kaita kanene Friendek Mubichi kirimo renwe mukaririti wa kamiti ya ikundi na wendia ya Trade and Cooperative bunge ni akaunti ya Meru na RMC wa Ntima West na inyilite burukuri ya remi mature na ushumi ukuma ikundine ya njire mwe mpudho buru ya kukuneka kina kia thirikari maturene yao kangwenda kwira arimi betu kwina aja kana kwina gitumi kia arimi kweja amwe nigenda bomba kwithwa beki cooperatives nigenda bomba kwithwa bena bargaining power ki product ira kana kirimera bira bari maga mono tukiariria thai tontu kwina arimba kwenda kuwatanira nikenda bomba kwithwa bakiumba kwithwa bena cooperative ikwachi ndingenda ndi chairman of Trade na Cooperative kuben encourage mono tontu kintu kembere thai ira bakithwa bakwatanirite bakithwa bena bargaining power na bakithwa bena platform wenjega egutuma bomba kwithwa bagichwa thoko ekimira kiao gitina thina ndenda kuga ojo kiri arimi betu ba Meru itutete bwega tondu nara kunde kwina societies kana cooperatives ira irio ciagia mantu jaimira bietu bira turimite Meru inkuona kwina njira njega na mantu jonde ira tukuthithia bwega tondu ja kumbo kinyanira ntu bakwithwa antu begi cooperative na kiwabu ya mbunge ya kaunti ya Meru baina mibango mwanya ya kuthiatira urimi boimera mwanya burubira bikwa mite kaunti na oje ya Meru na batu twe assembly ya Meru
nara sheria kwenda kwa amended kana nara kwenda kutonde kwa sheria nikenda chumba kuthwa gifiba murimi tugetani na mantu jau na bara batari na batukiragia mpari nikenda bomba kuona umuhimu bwa kuthwa baki roba ya kiudumia aremi ura kwagirite twetakiriria leto miru tutete bwega Gachagua ibare naja na William Ruto president wetu bara twendete muno na watu wakaletwa coolers then cooperative yetu ya dere ya Meru Central dere na kwethwa kwina aremi bomba ukiria mantu joli mibwa eria na Meru itutete bwega mwankira thai kologi kirore mimo makana myabura burubo kwa mite county no ya Meru mubishi akiwa bani ya mibango buruye kwambira kulitana aremi uremi bwa kithai maturene kira kitu kwenda kungangana akio toneketha tukona imantu ja makandamia nkandania chetu itugwita bwega ndene market yetu ya nkandania tutena good arrangement kana sakwiriba tukuthwa ibugi na nikenda chumba tethia murimi nkandania tumba ku negotiate nyama tuja market kana thoko yetu ya nkandania nayo yu twina mikakati ira yagirite nikenda bautwe tumba gutethia kinya murimi nkandania na we aigwa kinya we mantu jagwa yategwita buthuki jari mbau bangi batu tukwenda kuga kwina kanya gakega muno tukethwa tugetrain arimi betu nikenda bomba kuthwa be more modern na imirabira bikwethwa bikitherwa bikiumba kwetherwa bikiumba kuthwa bikiuma na nkoroki ibyo aid Meru yetu tukwambiria kuleta ketha ni avocado ketha ikauga kauga karatu kwanda thaite karaka anda wa mbere kwa wagita mundu iwe discourage tontu nande kwina arrangement ya kwethwa arimi bara twina bo inyito aletie manzo ndene assembly yetu na watu eko officers bara bethero bagita kire arimi ndene na aria bongerwe ndene account yetu nikenda bomba gukinyira murimi bwega na murimi wetu Meru etho na modern murimi modern na nikenda tumba kuongera uritibu wetu bwa imirabi yetu urakwagirite nkiripotera Weru TV mbeta wake uvi Kimathi Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Right, na nikumiro nende tukutateka gatanta kindu chetu nkado na nchuna no tubakwidira watanete na batu monkira tukinyerende dawairando ikuria kwidire tengi kwira nende nyome tato kwida kunina kalono oni nakalaoro kwa pedra tuita wa kiadoni muchoreo komunene eta Dennis Nyaga kumantere chemawa pedra tuita akalawa areto kwambiria kuria mai kwa ruibo ya kalambira murume ati mwakuru murungu atwerie kuto kabindi toka matepia kuri airu ari utuko na kinyaru wetu kaomba isasawa kukala wambira nderia onia karatasi no atuweta atuma laini aekirwa ake akonoria na kala no mumewe na kuambikira nyama ichite ntokaira nyacha bati na ukamata poea arutere itware na mujororo konwe ben lengoli no akona bratu weta no na tue reu twamwira ibya kuruto kamata akawa ai kuroye no bwete kabama loito twamwira ni oma kidogo ndaukira ndacha toka nini ndachoka itware tukuria bya kuria karatasi ndakatiri moyu ikakunjinda yokya twana kalawo kwa tekunuro taje mania maloito ake namori aba muratonda kachieto kapia logere toria kudwani mbithina tutemenye nduro nene tweta kwa lengoli tatirimere bya korea turia gwatirana na ndai lepo yawe nyama na chapati ichio tuito yokerie ndoje mania na kalawa kana lengoli bakwira Maureen come no kare moneto madire oroberu ena ngeto PHINEAS IMAANA ithawino tukubeto chimania rukire murungu embere